Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanje sikulethela zona indaba efika ngaso isikhathi umthandeni-ke igcikwamelisha umfo kaManqele ephawula-ke okokuqala ngodaba lwengoma laphana-ke ebizwe uyena-ke uJaiva Zimnike phansi lena-ke ngakubo-ke yena-ke uJaiva Zimnike emshuka nsizwa mbukeli-ke igcikwamelisha lithi-ke phansi-ke amaphaphu babukeli-ke noma-ke balandeli bomculo maskandi-ke lezi nsizwa-ke ezimbili ingoma yakhe-ke laphana-ke umcineka okuyingoma kazwelonke kuphinde kube ingoma yetafula lakhe-ke laphana-ke uJaiva Zimnike. Uthi-ke igcikwamelisha ngempela-ke lezi nsizwa kumele-ke zisekwe zombili. Yena-ke umthandeni-ke uzoqala ngapha-ke engomeni-ke kazwelonke bese kuthi ngakusasa-ke umuntu uma engabe-ke engakhathele-ke bese-ke eya ngale emcimbini wakhe-ke laphana-ke uJaiva Zimnike mbukeli. Ngabe kuthini-ke okwakho ukuphawula mayelana nayo-ke le mcimbi ethe yalandelana kanje umcimbi wengoma kazwelonke kuphinde kube ingoma yalo-ke itafula-ke emenywe uyena-ke uJaiva Zimnike njengoba-ke uthibela-ke esevele-ke wazikhipha kuyona-ke le ngoma kaJaiva Zimnike ethi-ke ingoma yetafula. Igcikwamelisha lishilo ngempela ukuthi ngempela-ke abantu-ke noma-ke abaculi-ke sebephelelwe ushatini njengoba lokhu benza-ke zona-ke izinkeshi kumele-ke beyeke lento yongathi-ke bayaxabana phambi kwabalandeli-ke bawo-ke umculo kamaskandi. Kuthini-ke owakho umbukeli-ke ukuphawula odabeni lwakhe-ke laphana-ke umthandeni athe aliphawula laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke ekhasini lakhe lika-Facebook mbukeli. Siyabonga. Tatile.